kuona anto beno batu point bibi no tungureterete anto ba boda boda buga tubatetheria na mask na sanitizer, lakini the moment ndakinyaza the moment ndeka kamboxi gakwa thinya ntathire ndaika ithano tame mask cionthe igwita na area na ndona there is so much need nyanka ugaithinka ntomba kong'ania ntuba no ntuba baingi buga ngutagetete anto ba municipality mpombo baikiria gukwingi kuyota uma na area kemu ke stage era na toaba na ndengo jete ago kairane ikenda tumbo bongera more mask na sanitizers na mbumba okinya nara makutano na gukwingi like the moment ndeza anto baingi aza baingi mono na inya social distance iranko dogana yetoga keep ikenda tumba kuweza na interview zauza impractical impossible kiranko romba no ndonia ngochitereta na mbia chiako kidogo nkoromba inya thirikari kwena thina na anto ba much need sanitizers ire ikuweza no ichombe okinya na mashinani na ninkirombaga mwingi nazu tukatharana into bibi kana bokarambuga inya no ntumbuga komba gukinya kwewa into binge bibinge itwethira twina mitaratara ikenda tumba kuweza na ina decent way nonto tukambia kutharana intozo manto za thuka ndigurwezi Pauli romba rego kere anto sector boda boda nonto neongo tegete neo ita risk nonto boka matanto mwanya onda baromba aira to boretara into itwethira twina mitaratara nonto still tokeja kuthara no it is bad yani gento kuromba nonto thirikari itakinya na mashinani na tukombo kinya kwe baba inge bate kwera wanyama za tukwariria za coronavirus and things are happening the normal way go dioronga town yeze ngetagaga still there is no keeping distance, there is no still hand wash ekwenderea, there is no that mask ko itoenderea na campaign ya kumenyithia antobeto nonto still life is going on like normal here in town the other day ande mutindo the municipality na the town na ito kuona activity chikuendelea kawaida ko thirikari niendelee na campaign yeze boega na endelee ku sensitizanto na kubatethia gukinyirwa into bibi finally into bibi ya omid kwena baba ingeteira bakumira botuma into bibi mask izirokari thirikari nione ora tomba gu intervene igaba support kugura materials ikenda bomba kugeta more mask ethro na rea sire ithato ikwendeka absorbent na ere filter ikenda etikethro substandard nonto baraba inge betuma na material mwake but kwena baba inge be very creative and innovative bakomba ko support okembete igotengwa thirikari bomba kugeta more mask na production ya ingia no cost ka reduce nonto kona scramble ire kuendeleza andu baba inge batomba go afford thirikari ne ra kurukirie boda boda chethire chena mask batogatagera there are very few bena chio na ikyo ko bareterete tomba ko maximize nkirombaga andu babethe na kwinyia na nyande mtu mwethe manta coronavirus timorimo tombo thukiria casual yo nonto zoteko bagua akoro toana andu babethe itonga na nke abuinda bwego atomwe but young people ito take for granted casually no gataga ibo bainge nya kere sector boda boda nya para bainge bagwita activities ko batwe atongere to achitira lakini nyabwe self responsibility lazima ozokie atuweze wewe atapaso tabawa watu nyamoto dika tabawa merimo yeku kusoge kada mwana tabawa wetu aja na thirikari nyayo ndigite ugo no twete kombo kinya naja na eto tethi na ite bibi no to kama bate kumba kona na ndi kuibwaga no to kona ni no to na ndi kwagite befte kuma rokire na ndi na kama tanya befte kuma rokire na na ndi bigite nja kuibwaga no to thirikari gita na kana bo muna na gita na thirikari nayo ke atugo wewe mbe te baba ngi bakawaida batakinyira to maskito ke mante ya ali ya guturetera gas mask na hand sanitizers yes having that morale of killing the virus coronavirus
na itokuga ibwa kana murungu na muthari mana kaire turiongera ya turi antu bikibiki kirito murungi na turetere hand sanitizers ojo mweshimiwa athithia na gas mask iji na turigeria murimo jo bwega no to bango to tele ando ma to kala pekirete mask gas to no to imu mana no to bana tra to saka to deri na ujire na to deri na ko kada deri bwega mana to mana na ti kona kya nya ke sabuni da to na majara bwega sa no to ma to nya to ma tra ona rakini ona gire da gire ana kre nya ma tra ona bwega no to ma to yo de no bwega sa no de ko yo de ke na ka kana ke to kara bwega onde mutidi ondudi aja Meru municipality areas nam tombele kuja kora jari masire janto beto bato tanto babonda bonda na bande baru class buru no kona akombo tuletera mask na sanitizer. So the only thing I could urge the government now kana county government at least they get provide at least something a bit bigger na kai maski na tuletera ijere tombe oteda county ya tingo to kogeria kura muri mojojo to areas ato manankani ake modani non to buke tongo ke atongeria bara bonde be kudai otonge kinyomwe arona to teria matutayaja. And my fellow Kenyans, please take caution. Kanyamuka dai koko komba ko koko wati te maisha jabu na kanyamuka ka. So be cautious. Mtobibi yo ka jawaga. Ondo bwana ako didi onto bwega. Nanto kinya daira ba koitera dengyo pa okera mpederani. Kenda anto beto ba bikibiki na kinya ondo mo posio. Ndekuona kukodi onto bona na mono na kaya putani. Kura bwaka mheshimiwa wetu Eri ndo ndo tuletea sanitizers na ngendo kuni kanyoro anene beto tona beto ra egidara ziada be blindi dijadi milioni kobia lakini egidara dena bato tona to kura bwaka mheshimiwa ndo tulikana na kutuletera sanitizers na ngendo kuni kanyoro ibo kana ndo otora tulikana na mheshimiwa ndije na atia 2022 kera ngaya atu ka moyo corona to diria mheshimiwa Eri to kuibo kana to kaza to mukaletie lakini bange ibazinga temo mfano jwa Eri ibadike go to ande gitara siasa no ndo ira beja go to iranganga ba to ngai ba bale to kanyo janga ibado te dira to na dina kera ikabio yaba menyora ba to menyera no to ngoma to kalea biyo tu ikairia na biyo to ngoma naru biyo to kala narua